Kuble EP baru prolog banwan SHAH kene ke channel JONG Ngakerpan EP baru bas ngapapet kene video ada menekut namar kene video menta ke video ka bekong santan dan menta JONG baru ke bebat yaki mobile phone. Te peknya ne ngaben EP LADA kene ke green dot kami ha ke mobile phone JONG pi te kamu ka phone JONG pi ka don ha jingma Kumno ngani tu EP. Ka jimun kene ka jingmi kene ka green dot kemudian ki bahak ya ka phone JONG pi don ki bahak ya kamera ne ka microphone ke JONG pi maximum ki samla container ki samla senrang jujia ka phone JONG ki kong ne kum tu teng don ki ba don samla ki we pat don samla barim ko menti ka samla jung ka kren phone e kumno ka text shano ka pha ya ka message te maximum ki senrang le ne ki kan the ki ju hak ya phone jong samla jong ki te tang ke samla maximum teng kum tu ki hacker ki ju hak ya phone kana ba ki yo man se pisa na ka bang account ko phi te hang ne ngan pen EP menta bar ngan le SHAH setting mo te working sting ya kan ga video menta asni let pilas ngaba share kana video rangkat ki perlok jong phiro setting klik setting dah hakane hapo kane setting pinjak gue ke option ketika option ke privacy dah klik hakane ke option privacy mah dah hadan bila dia klik ya kane ke privacy option te pinjak ihang bun bagi option te imlek ban klik ya gitu kibas dan serum dengan klik hakane ke badon handing permission manager tengah klik ke permission manager teh dan tidak ada klik ke permission manager tunjuk ibun pakai option kini kalender logs kamera contacts location microphone phone bun bagi option kini teh kene ke green dot ki johak tang ya ke kamera ke microphone maksimum teh ingin klik ke kamera ke menantang mau kamera baik. Te kemud hang ne ngan bataya pi dak basyar mo don ki bahag ya ka kamera JONG pi te kin bu ya ka ka hidden app ibu re ya ka apps hapo ka phone JONG pi ka ba pin yo iya ka dak ba hide ya ka mo te hang ne pin yo iya ka ta ka app ka beki hide ka beki bu re ne te pin yo iya ka na ka app hang ne ka list page kata ka app LADA ki buah ka phone JONG pi kan mi hang ne baro te LADA kata ka apps ka don ka phone JONG pi ki anut apps te pi de ban la umne pi de ban klik kata ka app shubu klik ne ka WhatsApp mo tengah LADA klik page pi la ne hang ne allow only while using the app kamu LADA tahu apps lang bau to apps ke hang ep tapi deban don't allow to app no te klik ne na don't allow mo te ada nu pilih de klik don't allow te la biang te lede kamu lede to app ke ba ki hang ep deban na permission yo mo na permission yo te ne pilih ing kapan iya netang gitu app ke bagi ki bayo permission hak kamera bak gitu ki bami permission pio iya ne showroom gitu not allowed pio kini kamu kim yo permission ban use ya ke kamera kini ke app ke bedon showroom bat sakaway ngan iya piang ne ke microphone kan klik ne ke microphone te LADA kene ke LADA ke hak ke microphone JONG pi ban Sngap ya ki sur JONG pi lene ki jingkren JONG pi ha WhatsApp ne voice JONG pi WhatsApp lene ki call JONG pi tekin hak ke microphone JONG pi te don kata ke apps ke beki hak ya pi hang ne kan penio baro te kumne kin pin nai along yo te kine pak showroom te kim yo along nalan mo tetang kene ke ngako abon yin pi ngatrai pelas auto la pis auto video jing to channel video coba like but share channel video comment